July ni somni pali sang ni somni panga ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Russia chon Pacific le Arctic Ocean a long sipai te nun chanzirna turu tak mai July storm tia mingan vo chu an tana he long sipai nun chanzirna naval exercise a hian in dolong za somnga le long sipai singkhat sanga zet antela Pacific le Arctic tuifin riat ba ka tuipui lian Baltic Sea le Caspian Sea lama po Russian Navy te hian exercise an la mek ani Russia chuan an long sipai te hi in do na pa ngai nuclear in do na ni lawa chet lak dan zir tirin mun hlaka na ral thuaman nei te le tun lai alar drone manga in do na lam te an zir ni in an puanga Russia ram Defense Ministry chuan thu chua siamin long sipai te hian tuipui in do na sipai te tir chua dan turte tuinhoi long be dan te sipai te omna mun ven him dan te le supply in pek dan turte an zirani antia sipai te hian boro ka tanga be na lo be le dan turte mishing tel lo in do long le drone lo ma chon dan turte an zir ba ka mel malong be dan turte po ngai poimo ani antibok helong sipai nun chanzirna hi Russia ram Navy Chief Admiral Alexander Moiseev chuan kai hruain thlona za somni aya tamle tuipui kamada chi missile system soman mangtel ni in soyani a an bei ur sun hle ani Russia hi US le China ti lo khobe laral thom le sipai nei thaberanga yani a chuti lai chuan an long sipai te hi Ukraine boina anin hlo then nuala chu wangin in tuai thar chu an mamo ve hle to nge yang Russia July storm naval exercise hi nimina tangatanin tun chalni lo om tur thleng hi an nei don ani China in Brahmaputra luipui hnar lam Arunachal Pradesh le China ramri bulmaya electric power siam chona tur tui khwalian turu takan siam mek thu kan sei to a nimin khan China chuan hemi chungchang hi soin he tui khwa wang hian India le Bangladesh lama tui luang turat lem pha don lo ni in an soi China ram foreign ministry thupuang tu Guajia kung chuan Yerlung Sangpo River chuan hnuailama hydropower project kan siam na hmun hi China ram chung dik takania he project hi clean energy mason na chakjok kan nei theina turte mipui nun phung choi kan na turte khovel boro lo lum zel laka inve na turte ania he project ti puitling tur hian ramdanga he lui luang zel chungchang te po ngai tu alok vekani ati heti la hian India ram hruai tu te chu an ril ru nuam theilowa Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu chuan China tui khwa chu englai puak mai thei bom hlo om tak angani ti in China sipai te ti lawa chuan he tui khwa hi thil dang zong aya hlo om ni in ka hria atia he tui khwa hian kan mi te nun le khosak na chu din hun der thong taka da dona China hian an du hun a water bomb mang to mai tur hi arun thlak lai berani atibok China Foreign Minister chuan he project hi leilung om dan pa ngai ti chelo thei ang bera siamani don ti in siam zoni huna chuan Yerlung Sangpo luipui le chevela khwarel chiat na thleng thin po are to don ni in na soithunga chuti lai chuan Arunachal Chief Minister Khandu chuan China hi International Water Sharing Agreement a mingziak tu ni velo wangin ngaya tha thei lo atia signatory ni se chuan he project hi kan tan chuan mal somna ni ang ati ve thung China ram foreign minister hian Yerlung Sangpo luipui luan zel na ram India le Bangladesh ten an tuilian veng turin hydrological data te anin peton reng ti soin he project kan zo huna po luipui mang tangkai tu te na tho ho na thajok neya mipui te ta namal somna ni thei dan tur soi ho zelani ang ati ani hetila hian Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan Brahmaputra luipui chu Yerlung Sangpo a chawen hat lo ti soin Brahmaputra luipui hi lui pakhata chawain nga lo wangin ka hlau thong te chiam lo atia chuti rual chon China tui kho wanga thil thleng thei ro hriat tel tho thu a soibok pontongin he tui kho siam nan hian China hian dollar tu le ding on za somruk pasari point pariat jet arwa mana an siam zo huna chon kum khata electric current kilowatt luk le ding on za thum aya tama pe chuak thei don ani tunlaya chanchin lar tak pakhat chu China ram thu nei tu ten America mi pahni an ram chu sanan phal lo chungchang ani a Wells Fargo Bank na thok mau chenue le US Commerce Department na thok pakhat te chu an ram chu sanan phal sak lo meka China Foreign Ministry chuan chenue hi hian criminal case an anti a China Police ten hemi chungchang an chui chungin an rama chu san theilo anti ani
hetianga China in US mi le san ram chu sanan phal lo wang hian tarif chungchanga in mil lo mek US le China ram in kar hi chiat zual pha ni in US State Department chuan an soya trade deal chungchanga anin ngei lo mek laia China in heti zonga ma la hian China ram ho tu taril ru po pho lang ni na ngai thei ome China hian tun ma tang to in an mi le sa te ba ka ram dang mi te chunga an ram chu san khap na exit ban hian lo mang fo to a politics thila in be nan te ram dang ne na in kung kai na thila in be nan te po an lo mang fo to ni in expat te chuan an soya dan dik taka malang na thin rualin China sarkar ho tu te chuan exit ban hi an du zong ti nan le an huat zong te be nan an lo mang fo to thin ni in China rama American Chamber of Commerce Chairman Louis James Zimmerman chuan a soya ni China hian kum sang ni som pariat khan exit ban dan mang hian US mi le sa Victor le Cynthia Liu te chu China rama kum thung zet an lo hreng to a sang ni som ni pathum khan he dan hi siam tha in an rama thu boy chui mek chungchanga in nam hnoi nian ngai te po an huam tir to ani Pacific tuifin ria ta thlir kar ram te reuh te Tuvalu chu tuifin ria chim chin sang zela wangin apil thei mai don a hriat ani a Tuvalu rama om mek mi pui za somriat zetin tuna hian Australia rama pe man deal mek anti Australian High Commission chuan tuna hian Tuvalu atangin an rama pem deal mi sangriat jasari somnga nom thu sain hi Tuvalu rama cheng mek atanga chutin za somriat zetatling antia kumsang ni somni panhi chiarpuya khan Tuvalu a hian mi hring sing khat le zeruk somli pathum man omani heti la hian kum khat chungin Australia hian Tuvalu mi te tan visa zani somriat chian pek chu thei wangin changlo an tam don hle ani khovel boruak in thak zela Tuvalu hi khovel ramzinga din mun lo om berzinga mi an nia scientist te chuan kum somaliam le chuan tuifin ria chim chin sang zela wangin Tuvalu hi mi hring tan chen nangam ani to don lo anti ni kum khan Australia le Tuvalu hian Falepili Union in rem na ziakin he in rem na hi Australia ramin Tuvalu rammi te chu abik taka visa pek theina turania Australia ramin Tuvalu rama omte din mun hrethiam taka in rem nan zia puini in Australia ram Foreign Affairs Department chuan an soya he in rem na hnuaya hian Tuvalu mi te chu Australia rama le khazirte na thole an chente phalsak theiania Tuvalu mi kumsom pariat lingchin te chuan he in rem na mang hian Australian dollar somni panga India poisa cheng sang khazali velan pek chuan Australian visa an nei theiani Iran ram President Masoud Pezeshkian chuan Nimin Khan Al Jazeera in an komna englai point Israel dole turin anin peiti asoya Iran chuan civil mi te man tur nuclear program chun zom zelan tum thu a saibok Pezeshkian chuan Israel sipai te an ron chele ani point kanin ring renga kan sipai te chu Israel ram khoi lai po kap turin anin ring rengani atia Israel nen ni som pan hian in dong hnuain ka hayan nei mek chu in hana nan man lo thu sein he in ka ha in rem na hi in hana tla ka kan ngai lo englai point Israel sipai ten ron thok le thei ti kan hria lo chang le turin keini po kan in ring rengani Israel hian min hliama keini po in kan hliam ve thowa min kap chiang thawin kan kap chia ma se an tor nei ron thup tlat thungani Israel hian Iran ram hroi tu te tha chimi tumin an beya an hlo cham chiang hle ani atibok Pezeshkian chuan an ram nuclear program po an chun zom zel don ti soin US President Trump chuan Iran in nuclear ral thuama nei tur ani lo ti asoya hi kan poma achan chu nuclear ral thuam siam hi kan du ngai lo ani wangani omzene indora inbiak na nei zel hi tha kan ti a invauna le ti turin hril hi kan pom thei lo thung atia an nuclear mun ti chiat wanga to pan tum lo thu chiang taka soin kan nuclear theina hi kan man ro na ya omlova kan scientist te thuaka omani atibok Nimin Khan khowela human rights group za ayatamin mingzia ken Israel in Gaza mi puite hrek ril tram mek ti to patul thu sein Gaza hian trama tlameka inka hai neya tanpuina phurlu ngalangai anti he thu chu hian human rights pol za pakwa zet ayo in mingan ziaka hengzinga hian khowela tanpui tu pol langsar Mercy Corps Norwegian Refugee Council le Doctors Without Borders te po antela Gaza huntina trama tlameka hetila hian Israel ram ria mi puite mamo ton tam tak chu a in chek vum hek nguk mek thunga Israel sarkar in chuan lam farha te siama tanpuina dan cha wangin trama tla a
Gaza mi puite an thime kani antia hetila hen Israel le US in Gaza tranpuina sem chuak tura an din Gaza Humanitarian Foundation chuan tranpuina sem chuak konga UN chu thopui an soma UN 2.2 Stephen Dujarric chuan GHF te hian sipai omna hmuna tranpuina an sema Gaza mi puite chu tranpuina la turin ke in hlatak takan kala Israel sipai te nan lo ka fo bok ti sain GHF te chu thopui ngai na nom lo ni in a sai ve thunga heti lai vekin Israel rama chuan Gaza tranpuina an sem te hi Hamas fir fiakten mi puite chu sakin leit noi pu ka nuam takin nan khosa a mi puite chu ril tramin anom tir ni in soyani ve thunga Hamas ho hian Gaza tranpuina pek chuani lo wanga tram tla angalan tirin khovelan bum me kani anti ve thunga ni India ramani zandar sompani khan Turkey rama Istanbul khopuya Russia le Ukraine palai te chu Turkey ram foreign minister Hakan Fidan kai shoin anin betrana Hakan Fidan chuan anin biak hnung bera le khapoi mo anin pek ton mangin tuntrum in biak na hian mason na om nge ya be sei thu a soyani seitongin Russia le Ukraine palai te hi Istanbul a hian kumin me ni som paruk le jun ni khan an lo in beto a tuntrum hi in biak tho thum na ni a voina anin biak na chungchang thu chiang hi pon chuani arin om bazari lo thira wangin kan lo me